size la si-Operation Gijima sizokwenza sure ukuthi wonke ama-damages zonke izinto ey'ngafanelekeyo zenzeke. If ukhuluma i-Operation Gijima uhlangane ama-department amaningi kuzolungiswa la ekudingeka khona kulungiswe khona. Sise-workshop precinct whereby senza sure ukuthi ama-missing brick paving ayalungiswa, senza sure ukuthi ama-manhole covers ayalungiswa, i-grass cutting kuyagundwa, i-tree trimming iyenziwa, amanzi avuzayo ayalungiswa, ama-unblocking of sewerage ayaqinwa. Size la sizokwenza lokho siyi-team senza sure ukuthi inhlanzeko nesithunzi setheku lethu libuye. But kodwa okubaluleke kakhulu njengoba sisebenza le operation yethu iqale ngomhla ka-1 which means izophela ngomhla ka-6. Njengoba iqala ngomhla ka-1 izophela ngomhla ka-6. Kodwa okubaluleke kakhulu ngifisa ukuveza ukuthi asigcini ukusebenza ngomhla ka-6 sisaqhubeka nokusebenza up until itheku lethu libe ngcono ngoba injongo yethu ukubona itheku nokubuyisa isithunzi setheku lethu lihlale likwi-standard lesi esifunakalayo.